Halo Zahra. Zahra sekarang di mana? Di mana? Di Ancol, di Atlantik. Halo. Zahra udah pakai kostum. Udah mau nyebur nih. Nih, pakai pelampung dulu biar aman. Ya. Nih. Dikunci. Bisa nggak? Ketok sampai bunyi. Oh, belum. Terus. Nah, satu lagi. Kenceng. Iya. Ger. Iya. Ini namanya kolam gajah karena ada patung gajah. Betul Zahra? Halo. Dingin? Enak? Enak, dingin. Zahra. Ayo. Zahra mau main proses. Loh. Ayo. Pakai kacamata. Satu, dua, tiga. Iya. Iya. Berhasil. Ayo. Ayo.
Ayo. Lagi? Lagi? Iya, lagi. Ya, sini. Nggak situ. Prosesnya gitu. Ayo Zara, turun. Ayo masukin bola. Iya. Sini Zara, kita main basket. Tuh, masukin sana. Yeay. Masukin. Yeay. 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 Kita coba. Yeah. Ya udah, sini. 3. Ya. Gimana coba? Belum. Coba lagi di bawah bola. Bisa nggak? Udah, bolanya di situ, biarin. Dah. Tenggelam. Berenang di bawahnya bola. Langsung.